ngo sini ano itu pa point anye butolan ngo luka pa hendo kape japa ngunu sisi ka jiro festival of music alam modo seka si ngunu tanegandao jiro mudo pe hendo simi ka moglu na atan si senyang kontuma anyang kami hang maja hang ako lidu ngun tanumi tengkaro kala modo kupeadu malo hang hema pa modo kupeadu sisi WhatsApp si mulai la do tonge molu share mula do ami ke khapate la bilo ngundani pulo lagane takar lagane sisi cage ke masi kako doni lagado polo lagado takar lagado sega cage si nadama pa kero na simi jero festival mika muglu na tan simi nunu oe simi mulyamala da akendo ngun tanemi hang hemba modo kupeadu malo tengkaro kala moropea sega mununsi koda kala langun mi setirso huni beron jikano si meje munyamara makar wa akena hendo si ayama sega keji ke me kenunsi hukalu kota la bemoron ngun halam pa lik pa bemoron ngun ga tan keji ke me min pe kela mana tan ga lunu hisab panum pa kela mana halango takali hogo nusi si social media oji pa jela do selo ayaka conference kam election so mala ka seka issue mi ano ya race munya bane madam kampu ngunu awaj ka president ano ya luko bane si social media o haya mi wataya ngunte pe mi anaka ngunga ane atami atabo atangka te pe ngotol dun mi tulibu bula khushi marji hengolula yalao ke pe do kuyu ho molumi karung padu pala mudoyu hala lula indopendo sim ngunu sisi seloka luka so taka kotare ayaka conference kam election so kalusna taka kotare haludo ngunte bepi mi aya bilo bontoku singo aga kampu meram kaluni mi refer mula kelulne eji pa je moluka o nyumba kadaran so aya si hempo ka tamu haro magla tepi apin jika mi makin nanti kumar lapa lamatu humudi komatu sisi homa kora ngunta gutol du sega tepi mi ka lapa laka menungsi hosi mi ngunu sisi halam misa tangun ko so tani mi potuli bula jije ka fact mi cima pa atau haji sela menatangin kahani mulala melima la modo pendo si mi ngunu numba besi ali don la ngun sim tadi oi modo pajikindo hosi mi ngga hisapa personally ngo henko ngunte be pengun sis manandura hekata ngun mikindo ngun gete kumalu do tike correct ho molu ngun ka heritage palido ngun ka tradition mi molu ka kina lido hemi kampu meram ga akolo ne ka molu mi tulikin san jaga so ngun mi jatul dape nyimata mi atulto hallo do but kampu meram ngo ka I beg to differ. Ngunu ka tradition mi, ngunu ka heritage mi ngunu sisi outre ni kumas cho, ngunu ka anu ata, ngunu ka ata buatan tongen dura, tepe ya pinggene. Hemi yang ngunu ka sisi pa koda ngunu ka huncani cikam pa ngunu ka apa atu bekindo. Hongunu mi agok mi kiri ala. Hem ngunu ka potuli bachi lukoda tuli biolo lakema oluma da koda heno choa ho okay ho si hala ngunu sisi hengo kahani indo sini tama pe ino nela heniko sisi ngunu keso ka hemba mane unorganized way pa ka group tongemiu agla hemi ka guide ingdo tangene guide molu chindo tani pegora ko mi cinje do haga cinje la ka lukon sitamba muma tangene tuk tak cing lala ago ke reference wala ala agla so ka molum so te do molum ing meg do ho haga english so molu nil ko to mun cing kuma semi ngunu seka sitamba ka wrong information linin semi ngunu check muci bonte ngunu minimize muci la heno koda ngun ka sisi ka soka
tourist guide atami. Number 1, tourist guide atami. Number 2, whoever so ajiya pucak langwa do heka tantara jinumi lukoto, chimanumi, chimaluto, homakoda, chinmi mechigato. Honun lukoto, si jije si halanya, si bilo halarnya mun. Si heka muko lo hal doa bala sesi mun mujo halanya hopanya mun. Fact me. Hem loko keno. Hingnu ngunu atotare ngunu individually heka ngunu atomi check muskendo. Ngunu chinu bostu mi lukindo chimanumi ngun tagsekindo. Tagsempa helengala adinya eka mudima palala luchi lukoda. Hempa ayam pa likindo ke simun hala mamasa. Hala ngun ngwa check musaka hinge bostu sim ngunu check musla murada koda. Automatically ngun ko ka sok laga sesika wrong information eka non factual bostu ka linu atansi lingo keno. Homi halyam san so abla potuli bala singun ka jije pa ka tradition culture sesi bilo al dote sesi ngun ga kuma 60s 70s oga eka nga bukon tong atang gudora. He sesta gutol dura la hem tare ngunu ano ya pa loko lakindo homolo te hemi heka information bene hisab pa video mucha reels mucha short mucha makindo sim ngohal muda ko dal hendo ngo tsd ngunuka tanusupundu ngunga apex body mi ngo appeal muli siminunu ako either nunu jalo mugto simi ako streamline makindo la streamline mulo gala mugto hala mamilo nunga affiliated body konemi assign muto simi ngunu sesi jije paje hempa serious lakindo ngunu ka atau ka history mi cima koda cinci le makindo purikendo tausikindo cinemi konti lukindo cima nemi ngunu ako mi cine konemi taubikindo taulala ngunu kokeno hosesika Zero Festival of Music ka sega ngunmi ka hanghema baga tanumi ka hanghema baga menun simi ngo personally ano heard do nunun dan ngun chima but si jije paje ayamaloda singun mi tengkaro kala modo halma koda ngun mi hanghema modo hosi senyang konduma anyang ka me hang moja hang ko lindu molo ko ke sim ngunu mulyamada keno pero pacho ngoseka Zero Festival of Music mi hang hemila hang ko ngem bikin jola ngol lumalike ho rapa ngo seka Zero Festival of Music mi kaula heukala ngo silumalike ngobilo moluka mutpa meribuliok jango kapane ho yala ngo seka format si ngapa che hekane agama pa ngo hekan ter interest mastake ngo seka menumpana seka moluka ngunmika hang hempa ka menun simi koda sister ngo nga teru simi hinibron cikando ho pake ngo siludne ngo hang hemila lumalike hang heu kala lumalike